byinshi mwabonye cyane ku mbuga zitandukanye. Ego iki kintu nico kuri kandi n'ukuri. Cristiano Ronaldo agiye gukina agiye gukina muri film ya Fast and Furious izosohoka mu mwaka wa 2027. Nyuma yo kubona ko uyu nawe agiye gukina, Cristiano agiye gukina muri filime, umukinnyi akomeye cyane nawe umukinnyi akomeye cyane nawe ku isi, Lionel Messi, nawe ntabwo yicaye, ahubwo nawe yaciye akora urugendo mu gihugu cy'Ubuhinde. Murazi neza ko yagiye muri Afurika, aratembera muri Afurika, muri Angola aratembeye, yaragiyeyo, mu rugendo rwe yarurangirije mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubuhinde yaratembereyo, arabona n'ivyamamare bikomakomeye cyane muri sinema y'Ubuhinde, muri filime y'Ubuhinde. Ubwo rero amagambo menshi yavuzwe cyane, yaravuzwe ko nawe nagiye gusohoka muri filime igiye gusohoka y'umutama Shahrukh. Arabona ko bari kumwe n'ababiri. Nawe we nukuvuga ke Lionel Messi amaze kubona neza ko Cristiano Ronaldo nawe agiye gusohoka muri filime igiye kuza, kandi filime yakunzwe cyane n'abantu mu gice c'11 ca Fast and Furious. Nawe uyu mutama Lionel Messi ntabwo yicaye, nawe yaciye akora urugendo kugera mu Buhinde. Rero nukuvuga biravugwa ko nawe mu myaka imike cyane iri imbere ko hari filime bagira igira isohoke nawe arimo bari kumwe n'umutama Shahrukh. Urabona dukuvuga muri iyo bari ko barakina umupira bose basa n'abantu bahiganwa. Aho umugenzi wamaze kubona umwe ati yamara yarasize muri kariyeri yo gukina umupira, burasimbiye kuja gukina filime nayo, reka naje ndamusangiye. Izi ni impene zikomeye cyane, hari amagota akomeye cyane y'ibihe byose. Abantu babiri, abatipe babiri n'abantu bakomeye cyane, Cristiano Ronaldo na Lionel Messi, ubaho cyane, n'abantu bakomeye cyane, mukobere cyane. Kare ko tuganireko. Ciao.